tubandanye n'inyigisho yacu urwaruka rwacu rurageramiwe kifuna tipitirize na zifundisho zacu na yufu kapena wanyamata wali mavuto icyambere ni icyahe kirugeramiye cho yamba ni cyari cyane cy'abavuta muvuge cyane na jama ko navuga cyane gambani manini na ngamavuta icya kabiri cha number 2 icya gatatu cha number 3 icya kane cha number 4 icya gatanu number 5 sa icya gatandatu cha number 6 tusome ijambo ry'Imana kiwerenge mawa murungu Itanguriro 2:18 Genesis chapter 2 verse 18 2:18 Itanguriro Genesis chapter 2 verse 18 tusome mu izina rya Yesu. Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bakwiranye. Amen. Amen. Imigani 19 Proverbs chapter 19 ku murongo wa 14 verse 14 havuga ngo urugo hamwe n'itunga umuntu abiragwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'Uhoraho. Amen. Amen. Mu bindi bintu bigeramiye urwaruka zintu zina zamera zivuta nyamata icya gatandatu cha number 6 n'ugushinga urugo ni kumanga chikwati yewe gaye ni kibazo ni vuto n'umutwaro ni request ni fulani kufuse ni munga wa Kristo liposo munianke ko panda poza abahungu bumva bifuza kuzorongora ndabara banyamata kapena bafuno kwati mumeze nabi wayo muri so bajije nti nafunza nati abahungu bumva bifuza kuzorongora bagiye guki banyamata amena funo kwatira mani baheza kire munga kudali sene mwekute ndababaza nangaye mwe musafuseni abakobwa bumva bifuza kuzorongorwa ndabe basika na amena funo kwatiriwa mani baheza kire munga kudali sene nagomba twige kino cigwa nifuna tipunzire n'ikibazo kigoye cyane nifunso yo vuta nditu muri ino minsi twebwe nk'abakozi b'Imana masiku y'abanomonga batumiki turafise imitwaro turina request mitulo muri kiregwaruka muri konke banyuka turina mitulo hari abantu kuri bantu bashitse mu ngo banafika mu kikwati mugabo muri ino minsi kwa masiku ano usanga bicuza upeza badandaula umukobwa umwe ashaje cyane musika na wina nkote yavuze aya majambo anagamba mawe ano yavuze ngo anagamba nati wopfuma uba umukobwa ashaje kingawa meche kunkara musika na okota hako wicuza uri umugore akiri muto kuchira kwendo dandaula ndiwe muzimayi ukari mfana ugasobanura neza abakumve wopfuma uba umugore ashaje kingawame kunkara nkaramba hako wicuza uri umugore akiri muto kuchira kwendo dandaula uri muzimayi karibokota. Hari abakobwa ubu kuri basikana hapa bari abakobwa beza banari basikana bo kongora baturirimbira neza banari kutimbira bwino mugabo koma muri ino minsi masiku ano barahomberanye baronze banayonda baraheze banasira bambana amarira bamankandi madandawuro urugo barimwo mu kikwati cyomwe barimo bifuza gupfa bafunisisa kufa ntibapfa siwamapfa bifuza ubuzima buryoshe bafuna life ya bwino baranyuranye nabwo barimbe birababaje nizo baba umugabo umwe w'umunyamerika
mwamuna umozi wa ku Amerika yanditse igitabo analemba buku avuga ngo nari henze agamba ati ninazi inama yavuze anagamba kuti icyo gihe bari bamufashe baramufunga ntawizobeza namuhika mu ndende kubera amahera ya ibibazo byo kunyuruza amahera ya leta ari ukuntu yari yagize amafraude kambaka kakuba ndarama za mboma. Hanyuma rero diponso acavuga ngo anagamba kuti nkibona uwo mukobwa aririmba muri korali pamene naona musikana yoayimbira mukwaya nagira ngo ni umukobwa mwiza ninari kuziza kuti ni musikana wa bwino kumuhitamwo mukumusanga nasanze nari henze ninazipeza na zinama kubera amagorwa nagize kamba kamavuta manini nankara nayo abapolisi igihe kimwe bagiye gufata uwo mugabo bapolisi pamene banaenda kukwira mwamuna uyu basanze mu cyumba ciwe banapeza mu rumu yake hari ibirato 6,000 kuri sapato 5,000 vy'uwo mugore 6,000 ibirato 6,000 sapato 6,000 kandi bimwe muri ivyo birato diponso sapato zina hizo kimwe wasanga kigurwa $10,000 sapato imoja nari kupesa chikuri wa $10,000 iyo ufise umugore nk'uwo rero ngatuina mukazi monga uyo n'ubu ufise umuntu inshuripe muntu ubu ufise umusaraba inshuri na mutanda hari abantu rero biremetse umusaraba so kuri bantu bamenye na mutanda mu Burundi ngo patiri murazi ko hari igihe abantu batwara ibintu by'imisaraba ku Burundi muziba bafata bamenye bapereka mitanda ati mwese mutozana n'imisaraba banabora batuma abakristo ati mukarete mitanda wose umugore umwe cyagenda aringinga umugabo wiwe mukazi umoza naenda apapatira mwamuna wake ati patira aragukeneye ati afaza bakufuna bacha baragenda banabora baenda amarege patira basaba ngo batora imisara diponse natika ntayo bafaza bahoza ati batenge mitanda kwenda bati pati je umusara wanje nguyo muzimayi uja nabora gamba ati bafaza ine mtanda wanga ni uyu hari abagore rero ubu bafise imisaraba so kuri bazimayi bamenewe na mitanda hari abagabo kuri bamuna bamerewe nabi bamenewe mu mavuto twariganye n'umuhungu ninapuze na mnyamata wina yabaremba yari afise umugenzi we w'umukozi w'Imana ananiuza kuta naye na bwenzi wake mtumiki wa Mulungu ari i Burundi kuja ku Burundi kera imashini zisha zitaraza twasekura mu sekuru kudara vikaipo bwera tenzo kutwa mukabende nyamugabo yari ko arasekura diponso mwamuna yo pamwe nari kutwa we nawe yiyicariye mukazi wake ayinkare paja cyangwa ariko roza amasahani oroyenzo suka mambare cyangwa ariko aracumba oroyenzo pika nsima yahora rero asekura yongera acumba avuga ngo ntabara Yesu ntabara enzo pika kapena akutwa agamba ati nitandize nipurumuse Yesu nipurumuse Yesu nipurumuse Yesu zamezi niputaniza mbiri mugore wamaye arangora mukazi wo mwari pasa ama nivuta arangora nkamuvugisha nabi ama nivuta ndikumugambisa kuipa rero mwebwe bakiri bato soyi mwamene mukali banyamata ajari abantu bamwe mubona barira mu rusengero mukibaza ngo nabi mwemwe kuri bamene mubona barira mu mpingo mubona kuti ni muzimu harimo usangarira kubera yibutse ingene umugabo we bamukorera ikibi kuri bamene amarira ngati akumbukira mwamene mwamuna wake undi mugabo yashyize imbere ama musungira kuipa undi mugabo yashyize imbere y'ishengero yumva nyene sinzi ibintu bicara korora utwosozi mwamuna wina nafika mpingo ambera zintu umugore arira acagara nkajya mu muryango mukazi wake abwa ayimira pado paje urarira buhoro buhoro ngo uransanga amuza ati urire pamuno zani pesa nukuvuga rero yuko ingo zirimo ibintu byinshi abana mutazi diponso vikwati kuri mavuto ya mbiri bana bamenesi muziwa none biterwa niki manje cyane kimarengesi niyumvira nisunze ijambo ry'Imana ko nobabwirira niganizira nikakonkamao ya Mungu kuti nikuze kuti mbere kintu cha namba 1 sabantu bose si antu onse baremewe kurongora no kurongorwa banarengedwa kuti bakwatire orokapena kukwatiriwa hari abantu kuri bantu bakwiye kuzoba hari abasore kugeza batashe mwiki afuniko mkara banyamata mpaka bakakomboke kumwamba mureke kundaba igitsuri musani yangane linsolo ipa
muzasoma Bikorinto ba mbere kuri rimwe. Mukaberenge 1 Korinto chapter 7 verse 1. Ijambo ry'Imana bicobaye ciza. Mawe yamungamba kuti Chamachinga nkare bwino. Uhangiririsha ati wesha kuza umufise wareka kutubwira kwa. Unibera Gerard ati iwe unakwatira kudana. Nabasubiriyemo ni pweze mufuti. Hari amatipe kuri magayi bazorinda bapfa mpaka ifa yao batarongoye si wanakwatireko aheza mu ijuru tuzohurirayo bagenzi akwino kumwamba tuzakumanirako. Hari abakobwa kuri asikana bazomara ubuzima bwabo bwose bazakasiriza life yao yose barinde baja mu ijuru mpaka bakangane ufumu wa kumwamba batarongowe si wanakwatiriweko. Mugabo simvuze ngo ni mwese koma sinagambe kuti ni bonse kandi byose umuvumo ero ivo sitemberero birashoboka zikwanisika akaba ari ubugombe bw'Imana kuri wewe shigakaye n'ikifuniro cy'amurungu kuri iwe. Rero nimba uri mu bahamagariwe ibyo gati unahitanizwa paizo nukeneye kurondera umugore cyangwa umugabo sizifunika kusakira mwamuna kapena mkazi ukeneye kubandanya uri umusingo ufunika kupitiriza kunkara singo ugeze zambi ivuze pakalipenga likalire ariko muramerewe nabi muoneka kuti kuipa nasabye imbabazi mbandanye kama munikururukire lipitirize mbandanye lipitirize none manje nta bagabo nta basore murabona mukaribona abanyamata barinda bapfa batarongoye mpaka kufa si wanakwatire. Ikindi nasho shina uzomara ku isi imyaka ingana uza kuti saka nkara maezi angati paziko na pansi ujya ntibishoboka yuko ejo uzoburangije urugendo rwawe suona kuti nkankare wasiriza urendo wako bishoboka ko umukobwa ari hano ejo azoburangije urugendo sizingateke musika na wamina lipano mairanga series. Rero ukundu kuri so ichini chona tutegerezwa kumva neza chamene ufunika kumvesesa bwino. Icya kabiri kintu cha namba 2 ingorane nini hari vuto yo miriko ikuru abantu benshi antu ambiri ntibazi iyo urugo ruva siyazi okamene kumachokera chikwati twasomye ngo tawerenga kuti urugo nitunga chikwati ni chuma urugo nitunga umuntu abihabwa n'abavyeyi chikwati na chuma amapasidwa ndi makoro ariko umugore atunganye koma mukazi wa bwino mankaridwe unamuhabwa nande muntu amapasidwa ndi nande Imana amapasidwa ndi Mulungu. Ikibazo romwe kugwaruka benshi mufise vuto yamene muri nayo mayufi iyo Mana itanga abagore ntimuzinanye Mulungu wamene amapasa bakazi simuziwana. Iyo Mana itanga abagabo ntimuzinanye Mulungu wamene amapasa bamuna simuziwana. Abagabo n'abagore mubarondera kuri Facebook so bamuna ndi akazi muwasakira pa Facebook ukaca usanga utoye umuntu utazi upeza wasanka muntu amene suzi kubera wewe chifukwa iyo ibyo bintu by'Imana ntaco biziko za Mulungu suzi wako kari konse gabo koma umuntu yoja mu Mana muntu ngati angena muri Mulungu twasomye ngo tawerenga kuti Imana yarivuganye yonyene Mulungu anatikambisa eka siza ko uyu muntu yibana wenyene amen si chabwino kuti muntu ankare eka uyu aho usanga hari abahungu baraha ungapeze kuri banyamata pano kubera ubucuti bafitaniye n'Imana kamba kaubwenza inao na Mulungu ugasanga iyo mwijuru Imana hayirivugana utujambo upeza kumwamba Mulungu atontonganya kuti ati si byiza ko uyu mwana wanje yibana wenyene si chabwino kuti mwana wanga ankareka rero iyo yivuganije gutyo ngati aganiza so ibigiri guhe inji Mulungu afuno kupasa jewe ine maze gutanga umuhamagaro pamena pereka maetaridwe araciye mu bibazo byinshi by'ubukene ninapita mu mavuto ya mbiri ya kisauso ku buryo muhira iyo nabaganirije mpaka chakutingati tigambisana na wako nyumba nkavuga ni umunsi nagize mariage nenzogamba kuti inerikaendo kwatira muhira bacha batwenga ngira n'amoso zakaza ku nyumba banzoseka mpaka na misozi yachoka aho bazorongora banifunza ati nangayuza kwatira bari kumupfunira
wo kufa samazinukira kubera ntacyo babona sibenzona singibeshe yose. Rero umunsi umwe so sikulina nagiye numva Imana ibarira Mulungu ninamvera niuzo harageze kugira mariage ati afika ntayo upanga wedding nitu ati awe chende narasenze ntinzokorera Imana ndi umusore ubuzima bwose ninenenzo inapembenza akasebenzera Mulungu nikari munyamata navanga yose vyongora ivyo vakazi vingaripute ngora umukobwa w'abandi ningavutise mukazi wabene mugabo Imana ijambo ati harageze koma Mulungu nabwo yaniuza ati yafika tawe mwizina rya Yesu awe muzina la Yesu ahubwo ikimari ati n'umugore wawe ngujya anapitirizo waniuza kuti na mukazi wako uja nayo kubera yari imuvuze chifukwa ni Mulungu ameneza nani anamukambako ndamukunze vy'ibisazi ninapwera namukonda chikondi chofunza akagamo kaba karafashe akagamo k'urukundo kaba karafashe kamusampa kachikondi kanabwera kagwira chandemera ninabwera navomera kubera urukundo rwagufashe ntaho rukwepera chifukwa chikondi ngati chakugwira sunga yewe ndagenda turavugana ninabwera naenda takambisana acha banza arateba anabwera achedwa nanje nguma n'imibabaro y'urukundo ninapitiriza nazoba za chikondi nisanda camubaza ntariko bijya bintu wari kurigira byari biki namanje nikari kumufunza ati nangazomera nzozipanga paja vyari bichanye mukwicenda tuzogira anniversaire y'imyaka 18 mu September tizapanga birthday ya wedding anniversary ya chikwati 18 ya maezi yo kwanira 18 tumaranye tiwonse rero so Imana Mulungu niyitanga urugo ni amapasa chikwati iyo umuntu afitanye ubucuti n'Imana muntu ngateye na ubwenzi ni Mulungu cyukuri ibintu muvyumviritse mumvesese kuko muzonera akagongwe mwabakobwa chifuka muzaka nimvesesa chifundo muzonera akagongwe muriko muririrako nzaka bamberera chifundo ngati mwambolira umviriza neza ndiye chifuka mufuniko mvesesa bwino burya rero chifuka paja igitangura mu vy'urugo chamene chime yambirira mu chikwati sukuronka umukobwa sikupeza musikana cyangwa umuhungu oro mnyamata bisaba gutangura kubana n'Imana ni kuyambirira kumkana ndi Mulungu iyo ubanye n'Imana kati wankana ndi Mulungu Imana ikaca yivugana Mulungu naye amagamba ikakiguha amakupasa sivuze ngo utegezwa kumva ijwi sinagamba kuti ufuniko mvera voice ushobora no gukunda bisanzwe ungakonde vachapi kumva ko umukunze wamvera kuti umukonda kubera mwemu w'Imana ari muri wewe kabaka kuti muzimu yari muri iyo kuri gwaruka mwachonadi mayufi nta muntu yaravuye kuresha atarabatswa muri mwemu yera kuliba mene angakobekere akalibo batizwa muzimu yera mwemu yaresha mutarazwa muri mwemu yera mwemu yavyonona imwe amene mukobekera mukalibo batizwa muzimu yera sifuka muzimu yera turongora ndi amatisogorera icambo rivuga ngo abarongorwa na mwemu w'Imana bose nibo bana biki b'Imana nawe yagamba kuti bomwe basogozedwa ndi muzimu yera ndiye ana amurungu urugo ruva mwijuru so chikwati chima chokera kumwamba iyo rero ubikoze mu buryo bunyuranye n'ubugombe bw'Imana ngati wachita mosi ana ndi Mulungu wicuza ubuzima bwawe bwose umashita regret life yako yose irababaza chifukwa nizobaba umugore atari uwisezerano mukazi wamenesi wachipangano arababaza ama babisa mutima uripfuza ngo apfe ntapfa umafundisa kuti afe samafa hari umugabo numvise aho yamara iminsi 10 ariko aringinga Imana ngo imwice kuri mwamuna menene namvera kuti enzo tenga 10 days auza Mulungu kuti ampaye wapfe kaca gatera kiyubura rero gati wapepera kuti afe eve apitiriza kunkara bwino twebwe twabahawe nise kwisezerano koma ivamenti napasi wabalonde
warongezana. Igihe kimwe Imana yarigeze kumbarira Siku lina Mulungu ananiuza yuko hari abadayimoni bagomba bamwice, kuti kuli badimoni bamenafuno pa mkazi. nari nsanzwe iyi alliance mwana ndayambure iyo ngira njyame ilingi nezoivara ngati naendogona nezoivura ngati naendogona kukico genda cyembwira Imana ni rero Mana naho nzoba sinziriye kuyambira siku yo ninamuza Mulungu oro nagona akantu kazogomeka kwibutsa yuko uyu mugore wanje ari uwi wanje. Ino lingi kapitiriza kukumbusa kuti uyu mukazi wanga kuti ni wanga. Kare hano nagatumye mu masengesho kari mu masengesho. Aka kalingi ni nakatumiza mapempero kari mapempero. Akanyibukiriza Imana yuko umugore wanje ari wese. Kama nikumbusira Mulungu wanga kuti mukazi wanga ni warongeza. Akasimura. Sini mavula lingi. Muri dushe ndakambura nkoga. Ngati naenda mbafa ni mavula na samba. Yama ngasenga kuchasinzira. Ngati naenda gona ni mapempera ndi kugona. Kubisazwe na musi numwe nasengera umugore wanje n'abana banje na musi numwe. Machidure sini magona sini mapita siku kopanda kupemperera mukazi wanga ndi bana. Nganoba ntasenze gusa uwo musi nabangira byashitengagira. Anilesi sina pempere. Hanyuma rero diponso nkaca njyama canke nkaca mvyuka mba nzi kwakana ko kabandanya kibutsa Imana. Ni magona ndi kukanizwa kuti akakama pitiriza kukumbusa Mulungu. Nizera ko nduka ariko kaributsa Imana yuko. Na panizwa kuti kari kukumbusa Mulungu kuti. Umugore wanje ategerezwa kubaho tukabana. Mukazi wanga funiko ngana kutitikare naye. Rero diponso Imana utayishize imbere Mulungu ati sinamfake kusogoro bikuzanira ingora. Zima kuretera mavucha. Icambere navye gusa abantu bose bazorongora. Chana maoni ninagamba kuti si wose azaka kwatira. Naho cyaswe kubanteranyako oro chafuno niambanisa na imwe. Cha kabiri cha namba 2 Imana nitanga urugo. Mulungu ndi amapasa cha gatatu cha namba 3 hari itandukaniro kuri kupusana hagati y'ivyifuzo no kuresha pakati pa chirakolako na kukobekera. Hari abantu kuri bantu kubera ivyifuzo bibaremereye kamba kachirakolako chabaremera agenda gusa akabwira umukobwa ngo ndagukunda aenda nouza musikana ati nikukonda kunda kugira muje umukonda kuti muende kuti kamutesha umwanya umutayira ntawi ngo my darling osheri ngo ndagukumbuye umukumbuye ngo mujyane nakuye umuye wakuti umupeleke kuti umukobwa asaga yaratunye musikana upezana zipeteka ndafise umusheri Zambia ati nena boyfriend ku Zambia ahita kwandikira ujyaho muri Makamba asiriza kulembera ku Makamba akaca yandikira uwo muri Rirare alembera ku Rirare akaca yandikira uwo muri Livingstone alembera ku Livingstone akaca yandikira uwo muri Amerika alembera ku Amerika. Mu vyukuri where are you going? Mwachona machidule uenda kuti nowhere. Kulipi? You are only wondering. Ulinyererezi usobera chape umeze nk'agasuguru ko muci ulimonga kambuzi kamuna usanga kariko kayerera hariya na hariya upeza kari kuzunguruka kuno na kuja mumbabarire nkoresha imvuga ibabaje ariko munikuruke na kusebenzesa ibi rero so easy birabosha ugwaruka rwishi zamanga wanyamata bambiri umukobwa musikana ugasanga yabwiye ujya ko bakundanye anauza uja kuti bakondana akabwira n'uyu auza na uyu akabwira n'ujya auza na uja donc ariko arandikira yavuye muri box y'uyu ngati achoka mu inbox ya uyu ako ka message nyene kamwe ka message kamene yako sheri munaenda kukumbuye cyane acha karungi kaja na hariya ati darling neze nakuyewa sona so abara akafo ko wadinga kuja na kuja mwe mwatanguye guharika mutaranarongora imwe munamo kwatira mbali mukaribo ngene na muchikwati kari karamerewe na chifuko future yanu iri mu misampa ya mbiri. Icyakane nagira ndababwire cha namba 4 cyamarifuno urukundo ratandukanye n'ibishobisho chikondi kisiana na emotion bijya bintu ubona ngo umuntu ubonye ibisusu ngo ubonye amazuru ngo ubonye ibike ukacupu ubija vema ona tiwaona maipu waona mampuno ukacuguguma ngwewe kimutima ngomba rero akazina ngo witwa atiwe niuze kazina ndiwe ndani mwabakobwa
mwitonda mu gutanga amatelefoni imwe basikana mukazitekanya mu kupasa amanama ibijyanye bizobajya musaka pasa bamene zisaka baruma abahungu ntabo muzi imwe simaziwa abanyamata muze mubabaze twebwe abakozi b'Imana mukatifunza ifise yatumiki twebwe haragiye dusanga umugabo yakubise umugore sometimes tima pesa mamuna amenya mukazi asanga umugore ariko yava amaraso pesa mukazi achoka blood na papa twagiye kubanguranya umuntu sikuline ine n'abadandisi naendo lesherera abantu dusanga umugabo ariko aragutikura muravyumva neza tina pesa mamuna mutinda aya kumbwira ngo ezo muza kuti ngo ngira ndagukubite nka P.T.G.A ati nifani kumenye monga polisi ngo ndagukubite nka P.T.G.A nifani kumenye monga polisi tuca turagira ati gira imbabazi tinabwo yatamuza tiwe mukuru abagore rero bagowe so kuri bakazi bamwe bari mu mavuto sio amagona amatiro barahevye turo banareka babona bariko bararira bagona menso barira amahitamo mabi bagize chifuko kusanka koipa ko mukira abakobwa sisi mukari basikana ko mukira abahungu sisi mukari banyamata naringe ndababwire ngo nezofani kuze ni kuti nitonde umwanya uracana utekanye bwino tawikari Bibiliya ntivuga imyaka umuntu arongorera ko cyangwa arongorera Bible sima tomora mayezi muntu amenafuniko kwatiliraho kapena kukwatiliwa kurongorwa ufise 40 ungakwatiliwe na 40 years abakobwa mufise n'ibyaha mukora kubera muri ndushi bakazi basikana mwina machimo yemwe mu machita kivugwa mu mwendera nkawa nimwemera n'imyaka mufise imwe suma komanda mayenzi amene muri imwe basikana bamwigira utuntu tukiri duto umazipanga tubana ariko umugabo wawe muzoba koma mamuna wako amene musankara nani musi yabigunduye kuri igikecuru sikulina amene azakaziwa kuti niwe mkote kandi utabimuhariye eyo sinamuuze azogutikura saka kudina achavuga ati jewe ngombe bampagarike mu rusengero anabwera auza kuti ine oloba niimike muchechi mubwiza ukuri muuze chonati jefisi imyaka 35 urantwara ine nina 35 years zanipatira usizanipatira rero mwararusha abakobwa mwararushe so imwe wasigana munarema yumva ikintu cyose kije kitwa igihungu chimunyamata chicho chitamene chabwera umenga woca wemera ko zawararushe umvera kutunga vome chikunarema nta mpano ugira chikulipe mulungu Imana niduha ivyizigiro chifuka mulungu ndiye amatipasa chikulupirira nta mpano ugira na ero iyo ulipe na mulungu none ugira andi manje ngashite bwanje so chati ucuva umutombo abantu rero batagira Imana umaswata ukuna ukulipe mulungu bamene ebe mulungu ni kuswata je ni kugesinga ico gituma peace aje ndiye chifuka peace ya bwera uramwemerera wamuvomerera parufe aje parufe ngati ya bwera ukamwemerera umamuvomerera odasi aje odasi ngati ya bwera ukamwemerera umamuvomerera Michael ngati ya bwera ukamwemerera umamuvomerera ukahandateze ugamba ati apana faka ukamusampa uyakanka uyu ngati yakana jajaha nipita huko ariko iyo congestion muhaye muteze anje congestion yamene mufaka ako ni achana yarateje congestion munapakisa ma congestion ari abahungu bafise inguvu nke kuli banyama tabanani baina mpamvu zingono ari ubuhungu nabwo nyene bwarushe kuli natunyama tatamanya kinarema urinze umwemerera gati wamuvomerera inguvu zose acerereza mpamvu zonse afakako yarikokoye upeza urukundo rwe rwose akaguhereza ko chikondi chonse afaka kuliwe haciye nk'umwaka muyaga pakapita wanyiye mugambi sana akazabona ama invitation arasohotse ambona ama invitation card ya choka ubuga ashobora kucagira BP aho nyene mnyama tangankaye na pressure pamene hapo kubera urukundo rwe rwose abayaguherejeko chifukwa chikondi chake chonse anakutulira kuri iwe n'abahungu barabigira izo n'abanyamata bamazicita kubera batwagwa n'ibishobisho chifukwa bamaenda na emotion
ikirona kaga gakomeye so iyi ni vuto yayikuru kandi no muri mwebwe murabigira ndiponso pakati payimwe mumabicita murabigira mumabicita yimwe kandi mwe mwitegura katoza kabi cyane ero mukonza future yoyipa ko Yesu n'inzira n'ukuri n'ubugingo chifukwa Yesu ndiye njira na umoyo nimba wari wiyumviye ko ari Marcelina gatunaga inzira kuti ni Marcelina gacubona kuye kuba Paulina wabonaona kuti ni Paulina sezera Marcelina Laira Marcelina mubari ruti ntibikunda ko tubandanya urugendo muze kuti sizingateke tipitirize urendo ngiye kwa Paulina naenda kuri Paulina hanyuma mugasezerana amahoro riponse murerane bwino no kubera mwarusha abahungu bararusha abakobwa bararusha chifukwa munarema abanyamata n'abasikana bose munarema kandi ntibagira Imana ero muribe na Mulungu murateye akagongwe prema mumvise sa chifundo porebasha sorry murateye akagongwe sorry mumvise sa chifundo nta magongwe angana no kwifuza kurongora utagira Imana palibe mavuto ya meneringana na kukwatirwa ulibe Mulungu ugombe kurongora iyo ufuno kwatira na umufundi wo kurongora ni Imana ero engineer wachikwati ni Mulungu engineer wo kubaka ingo ni Imana engineer wo kumanga bikwati ni Mulungu none ivyo habira dararanga ni biki manje vamene upanga panga ni ndiye bichani zosambuka bizaka pwanyika cyo bituma abagabo bamubu ndiye chifuka bamuna bena sibasikwa barondera namwe g'abakobwa muona bamba basakera naimwe basikana muhuye n'umugabo akuzangana nka jewe upeza ngakumana na mwamuna angana naine umwana ngana n'abana biwanje akumana na bana mene balingana na bana banga ariko wa mukobwa nguri mwiza ati uyo musikana ndio kongora mwe basi kufumura numbe ko noruhuka ati nipumuleko kandi utagira ubwenge kubera warushe rero kusoba nzeri chifukunarema chagende wandika amenyo gwe na 32 tifwa ukugira ivyo ni mwebwe bizi kwirundamwo mwameno chitira hivyo ndipo misimu yo nyanza ingene muriwe ndabipfurije kumenya Imana nikufunisisira ndabipfurije kumenya Imana nikufunisira kuko iyunze Imana sifuko ngati waziwa irakurongora amakusogorera kinagira ndababwire ku Gushinga urugo shina chamani funa nikuze mu kumanga chipa iyo abantu bakundanye kugira ngo bazobane ati bantu bakondana kuti bakamange chipa ntibakwiye kubigira ibihe birebire sio bafundika kuzipanga ntawe ya tsari siza gutegura mariage imyaka 5 imyaka 6 sizabwino kukoza wedding 5 years abahinga bavuga ko bakasuri bamagamba kuti ugomba kubana n'umuntu gati ufuno kandi muntu ushobora kumarana mu rukundo amezi 6 canke imyaka 2 bikaba biraheze ufuniko kala mu relationship 2 years and then mwasiriza ariko kumarana imyaka 5 koma kunkara 5 years none mugomba mugira ibintu by'ibihe bidashira manje ufuno panga samu ya orobanje cyo tumuco usanga bibatera ingorane ndiye kivuga sima bareterera abasore bikabananira kuyigumya banyamata sima bakanga kupirira bari muri urwo rukundo inji bari mu kikondi ico wewe ngo ndagusavye ngufukuru ibere ngo ndefone ngushize ku ibere ndaro ati nikupemba unirangize bere and then nitumire nione okay, no problem. And then wapera wakopa baba daimoni wakachabaza wakabitora baba sataniste majama demoni masataniste wabora wabitenga ukachuja mu kintu cyabo bita base dodone indani upeza wangena mu iwabo nta kiwabo kwa wangena ku mademoni ugo rugo chikwaticho ngiye ngikende amafilme muri amapere muri gusa munatumisana mafyumu muri chintako ngo mwage murandikana burya bintu bipfuye chikwaticha mene munaremberana voipa bayabwira abadayimoni mutipe muratubwira mu cumba tuzobasangeyo vitenda uzakuti muuza mademoni urungika yambirani kungena mulumu mwatu tisakupezani basera bahezagira olombusa amdalisani kana kimwe gifata kulimbe chamene chimagwira ogenda umunsi muzoba mu rugo muzakaenda siku ya mene uzangena mu chikwati abadayimoni barabarindiriye mupeze mademoni amekezera aya mvuga n'ukuri gukomeye chamvameni kamba ni cho
hapana chikuru bamenesa nafakire konzero basokozedwe ndi emotion basokozedwe ndi tupi ati nanga ningaziwe bwanji kutu nikona ati iyayi ati letani chione ati pari bevuto umukobwa nayo kubaza yaradegeye chifukwa mukazi impamvu zinasira nibaza kweli ati yo ni zako ivyo bintu kweli navyo ngomba ati ivyo sinifuna nandi wokwiruka manje shunga tabe wokwiruka n'amakorofi shunga tabe uribemendo wawe wandika meni mbere y'urupfu uchosa meno pasogoro paimfa ico kigabo kikubwira ivyo chimuna chamene chikuza ivyo kizokurya maino chisaka kudya badashobora kukurindira mwamuna amene senga kwembekezera akira gapfuya n'abarakomera inji akaribo nkaramachwa umubwire urongogwe n'umwana inji uvuno kwatiriwa ndi mwana ikintu kiranga abana chifukwa zamene zirangiza ufana ukutihangana ni kosa embekezera tukiri abana pamene tinali bana ku mugoroba bagira bahishe mu mazuru ngati vokupya vokute vendo kupya ukawaratuka ngombi njya tenzo kamata mami nifuna vokutya ngombi njya mami nifuna vokutya mami nifuna vokutya vokutya hanyuma ukabanza ukavyibagira ndiponso ababyeyi barako wabona rwose mama waona ngati waona mami wabwerera mami nifuna vokutya ikimenyetso c'abana ni sigino imozi chawo niwabona chakuti ndiwe mwana saba ngo muryamane ngati waona amene mwina yakupemba kuti mugone naye unga gusaba ngo akore kwibere ryawe ngati waona munyama atakupemba kuti agure pa mabere yako mu by'ukuri ntaba ari umugabo ubwiriro ngo gwe n'umwana wacho nadi simwamuna inshufuno kwatiriwa ndi mwana abakobwa rero benshi basikana ambiri uko kuri ntibakuzi uko kuri chirungamo icho siwa chiziba kubera wowe warongowe n'umwana chifuko wakwatiriwa ndi mwana uko mubanye na mukunkara naye kwihanganira saza kupirira azogutikura azaka kutinda kuko umwana chifuka mwana utamuhaye icyo agomba yagusekeza ngati sunampase zomwe afuna ama kumenya warongowe n'umwana chifuka unakwatiriwa ndi mwana kurongorwa n'abagabo ufuniko kwatiriwa ndi bamuna abantu bari machuwa bantu bamene bari machuwa abantu bazi kurindira bamene baziwa kupirira twebwe abagabo turarindira ifu amuna timapirira tukarindira timapirira tukaza muri Zambia tipwera mu Zambia kamara iminsi n'iminsi tinkara masiku ndi masiku ngabo ntidushobora kuvugisha abakobwa cyangwa abagore ijambo rihumanye komasitinga gambise basikana kapana bakazi nawe yoipa ngoye dukuze chifukwa tinakwatira ndife wabakuru inji ndife wamuna nabifurije kuba abagabo nk'abahungu nikufundisa kukara wamuna b'abagabo kare wamuna ube strong mu izina rya Yesu kare strong Imana ibibahe kurunga kupasire umuntu arashobora gukundana n'umukobwa umuntu angakondana ndi musika akazobana bankara naye adakoze ku ibere ryiwe sisa nagwire pa mabere yako atabonye ubwambure bwiwe sisa naone chintako izo chake nizo nkomezi Yesu aduha ndiye mpamvu zomwe turi mu Mana ngati tiri muri murugo gakomera kifuniko kosa umukobwa agakomera musikana akareho kosa Yesu abahezagire niba kujarise ndagira mbwira abakobwa ifuna ni uze wasikana abagabo ntimuzobahabwa nuko mugenda gusa muna simuza pasidwa kamba kakwenda chintako arushe basikana munarema ujye usanga niyo mugenda mugerageza gukwega abahungu ngo bababone na maendedwe yanu mwesa kudonsa bamuna kuti wabaone nta muhungu akomeye azokubona kulimbe mwamuna kapena munyama atamunali machwa amenataka kuona uzobonwa n'ikigugu nka wewe uzakaonedwa na muntu amebe nzeru mumayo akomeye mu mutwe wamene sari strong mu mutwe uyu muntu akomeye mu mutwe chifuko ngati muntu niwo kosa mu mutwe ukeneye umukobwa yiyubaha
ngati ufuna musikana wa ulemu umukobwa ari machuwa musikana wamene machwa umukobwa azi kuvuga neza musikana wamene aziwa kugamba bwino umukobwa atavuga ibishegu musikana wamene samagamba zoipa umukobwa atavuga amajambo atabereye musikana wamene samagamba mawe amene siyafunika nimwabona umukobwa avuga ibishegu muze mumube kure ukaona musikana wamene agamba zachigororo mukankare kutari naye abakobwa bararushe kwa mapa basikana banarema iyo muri mu modoka mwicaranye mugiye mu rugendo rwa korali ngati muri mu motoka mwankara pafupi naye muende mulendo kwaya cyangwa mubundi twumvise yari umukozi w'Imana yagize ingorane amankara monga wina amete namvera yaratumikira nakandi vuto yaratwawe yarajanye n'abagore enze Paulendo ndi azimayi rero hajya imodoka ihengamye so paja motoka pamene ibenda agakobwa kakigatoka kamuhengamirako kamusikana ngati kamugwera mwacha avuga ngo merci Seigneur ezo gamba thank you Jesus Murakoze Yesu thank you Jesus mugabo ngo hamuguye ko n'abajya bakobwa bakuze ngati basikana bakuru ngati bamugwerako ngo mu izina rya Yesu mu izina la Yesu zo ni indwara ayo ni matenda z'abantu badakomeye z'abantu bamene sibari mature ufise rero ngati uri umuntu na muntu akimeze uko wamene akariso abakobwa batwitembagazako kuri basikana bamene batigweragwera umwana barimo bitembagaza ku bantu utoni tubana nta muntu akuze yitembagaza ku muntu kulimbe muntu mukuru amena magwera mukuru abana duhuye baza kwitembagaza ko ni micafu ya nikumbuka bana ngatitakuma na benso gwera bakugwera na vidoti bawe machuwa koma muntu wamena ni machuwa watu ngo yitembagaze ku muntu sanga bwere kugwera muntu so yitembagaza ku cyabasara mwachidura tikakumana muntu amena bwera kugwera ikintu wofunta kamubisa chinga amechewa mutaba nagaronda bahanure gwaro nifuna nikuchenjeseni menye Imana muzibe Mulungu nimwamenye Imana ngati mwamuzi wa Mulungu abagabo banyu bariho bamuna abantu bariko muri iyi nyigisho niponso mu kipundiso kino naturengo nifuna nirankure so abari mu Mana neza bamene bari muri Mulungu bwino mwateguriwe kurongorwa munakonzerwa kuti ukakatiriwe abagabo banyu Mulungu apasire bamuna bantu ikikwiye muntawi yonadi Yesu abahezage Mulungu amugarise abahungu banyamata bari mu Mana bomwe bari muri Mulungu Mana yateguriye kurongora bamene mungana konza kuti bakakatire ikikwiye muntawi yonadi Imana izobazanira abagore banyu Mulungu akabaretere bakazi banyu akagare vuto manje kubera ibi bihe bigoye kamba kanta wizovuta abantu benshi antu ambiri bari mu byifuzo by'ubusambanyi bali mu zifuniro za kigororo programme za mariage barimo balibe program yawe ibintu by'aba boyfriend n'aba girlfriend gusa zintu z'ama girlfriend ndima boyfriend kandi soka biraruhisha diponso zimareme sana izo kugenda bibira akabanga kamwe nifuna nikuuze kisinzi umuntu yabaye yagize umu girlfriend wamene anakandi girlfriend ntabagishobora gukundana sama kanisa kukonda iyo urongowe n'umuntu yigeze kugira umu girlfriend ndiye kivuga ko kwatiriwa na muntu amena nakandi girlfriend agasaho kiwe k'urukundo kaza karatawutse upeza bagi yake ya chikondi inangambika aba yagatawuriye kuri bajya bagirlfriend chifuko anakangambira kuri bajya ba girlfriend bamene banankara naye jewe ugiye na muronga koma ine pamene nampeza yaciye ntaburira kuri we ntaburira ninangambira kuri eve cyo tuba biguma bipanga ndiye chifuko zimapitiriza kukula mwameti pitiriza kukula na chikondi chimakula tuvuganye ku telefone apatika kambisana pa phone turaba tukirukana ati turuhuke aho twayagira zimatabisana ta tasiriza pametagamisanira pose ba asaho kacu chifukwa bagi yatu kurukundo ya chikondi kagumye gatekeye kanapitiriza nikomangiwa hanyuma rero uhuye pameti nakumana akiwaje cyaragatabura kanga nabwo yakangamba agije ndagatabura nane nangamba kake wote rero cyabura kwiyagira so tuca turamoteranira tuca turaba connected
tunaikala connected ariko iyo warusanzaje henshi koma ngati unamwacha kwambiri uragenda usanga usigara umunyabikomere imafika ntawe usana vironda nabipfurije mutunzi nikufunisane mutekanye utekere neza mumange bwino chikondi gira gutya mwese ndabipfurije mutekere mu izina rya Yesu mumange mose mu izina rya Yesu utekururira nyenego paka muka masuriye wa mu gitabo cy'indirimbo wa mu buku yoyimbira yavuze ngo mwabakobwa b'i Yerusalemu anagamba kuti mwe basika na ku Yerusalemu ngo ndabarahiye ati I swear ngo nkuko bagenza ku mpongo n'ingeregere monga mwamena amachitira nacho achababwira ngo nimuvyura urukundo ati musaushe chikondi kugeza igihe ruri mu byigombere mpaka chikondi chene pamene chizakafundira n'abatuye Kongo diponso nikupasirani abaruvyuye rutarage bamene banausha chikondi ukayikayikofika kuyambira ntawe inyigisho mu kipunziso kiri ndaruryambise mu izina rya Yesu nachikoneka chikondi mu izina la Yesu Kristo mwakana ndaruryambise mu izina rya Yesu chikondi chamene mungu nachikoneka mu izina la Yesu tekana tekanyani uwawe ariko araza wako akwera kandi nta kizomutwara ero kulibe wamaza kupoka sinzira gona reka kumara amasaha 3 kuri Facebook siya kukala 6 hours uri pa Facebook ejo uzocerwa mu maoda maruzaka chedwa mu maoda niwoja gona jama gona wiga amashure yawe punzire masikuru yako padiri kuya bidiringa mulunga ikudiringa haleluya amen izongera itugirire neza ikakufasha akupasa mkazi yaba mugufi angankaye ni ufupi yaba muremure oro mutari yaba umubwoko bw'iwanyu cyangwa atari ubwoko bw'iwanyu atoka mtundu mwanu oro mtundu w'intango uramunezererwa umakondwera naye afise amashuri asumba yiwawe cyangwa afise makeya kuyiwawe anapuzira kuchira oro anasikuru ingono uramunezererwa umakondwera naye yaba gusumvya imyaka cyangwa gusumvya imyaka akuchira mayezi kapena umuchira mayezi akaba ari uw'Imana yaguhaye ndiye mulungu anakupasira uramunezererwa umakondwera naye Yesu abahezagire kudarisema Yesu abahezagire kudarisema iraryoshe kuba mu bugombe bw'Imana imamveka bwino kunkara mu kivuniro cya murungu nagomba sozere n'icyanyuma cyo dusenga nifuna nisirizise pachalas icyanyuma dusome muri mu itangu mu bikori mu cyate cya mbere cya bikorino China tiwerenge 1 Korinto 15 chapter 15 itatu na gatatu cyo dusenga Imana verse ya 53 Himbaze Yesu
gatatu tuje dusenga Imana. Akorinto yamba chapter 15 verse 50. Nimuzimire kubana n'ababikonona ingeso nziza. Amen. Amen. Icyambere twavuze ngo dukugirane. Cyo yamba tagamba kutiri mfita bwanje. Nimwihangane turasoze. Dukugirane. Imana. Icya kabiri. Cya number 2. Icya gatatu. Ibigezweho icya kane. Ubugareji icya gatanu. Icya gatandatu. Number 6. Icya gatandatu. Number 6. Icy'indwi n'abagenzi babi nicyo tukaduherezeko. Number 7 ni abwezi. Nagomba kuvuga ko twese turakeneye abagenzi. Ifuno gamba kuti ife tonse tifuna abwezi. Nabo abantu bafite abagenzi. Sione wamenye abantu bafite abagenzi. Imana ibaheza.